Wa mbere mundu wa Ngai ino ni ngofia gakofia gaka ri nie ngioho kiremba ni ndekirwo kofia thiini wakwa nikona takaharukio guo. Haleluya, sifiwe sana Yesu. No ndogo kiremba ndierirwo ndiohaga design kiremba either ni kia buti kana ni kia decoder kana ni ngikoragwo itigitie ngofia guku ndierirwo kiremba kiria njagirwo ni gukorwo ngioha, na nikio njoyaga kiremba giki giakwa ngakira Mwathani ukirathime no gitungatire ukihinya no kihoti waku. Ndina kioha ta gitamba gia kawaida, ndakioha ta kiremba, na nikio ndenda gukioha na Ngai witu akurathime. Karoho kunira kirava kioha guo eitungati karavati uhoro no ngikara utari kaindo ikaraga gitava-ini karavati uhoro no ngikara utari nakio giki gaka ni gikiohora thaa ici ri ti mundu ni tungiorani nake uhoro igikira baito ndari kiremba mamitu ndari kiremba no maria tu mundu onaga gwi kundu thiaga ugeciria kwi mwago kumbe we ikia mutino-ini wiciritie ni mwago wikuo kiohaga uguo nikio kiu just funga that uji kilemba venye nafungagwa hata kama ulifunga kiremba na waga tagathuku ni wa mbere njuri ndingirera ndingioha kiremba itari ngofia ni meaning yakio na tutige kuga ni turacambia utungata wa kurinu kiremba tikio iko no utungata ona nguo wikirite no utarure no tumene tuige kiremba hamwe bora ni kiamuru sinona venye kiremba inaendaga hivyo kioda kuohera nigetha umenye Saitani kana roho wa kiremba ni ukuigua hathara bora bishop kia baruta kiremba ndaika itari kiremba ramenya kiremba kikiringaga uraini na tibathi abuchechi venye hiyo kiremba inaenda adigishia kwa mundu woha kiremba uguo njohaga ngina hata wajui kufunga mpaka hapa juu iga atingiaga kwa iguru thiete. Hallelujah, Santa Riero Mwathani witu turirikane. Hallelujah. Kiohaga mundu akinegena nigetha ndugathikiririe umuria wi mutwe kenyitaga hakiri na batu orie ndiohaga matu kio kiu mona haria giakinya Ngai ateithie turikiririe roka kurikiriria ane waroka ngoma bas tushamalizia kilemba rore kiremba kiohaga ata kiohaga uguo riu giakiama nikiareka kuheka ego menye mundu ndohirwo atigituraga mutwe na ndikiria ndohirwo giabuthire miaka eriku to Ngai no menye ici ni mita makiria mita cigana 6 kiria mita 6 niko githondeka horero hau tulia hapo taitengeneza kiria mita 6 kiremba kiu uguo na geikara kiohago nginya na weapon giciko togo kia kuria ona giki no kihaga kiremba giciko kana ruona kiremba kiohona giciko kana gutura uturaga hau kiremba ngienda giuke chonjo no nginya ukihuthirire nginya weapon ndona na mutwe wina njuiri usijari we tulia tu hapo angalia kiremba venye nafungwa ndona na giciko nikiingira rimwe gikahiukirwo giataruraga kindu gito gakofia ndona kiremba ndakioha ndirekiti gukioha mundu wa Ngai ugacoka riu kanyita kiremba giki uguo urona kanyamu gaka ugatamburuki uguo unaona ugatamburuki uguo hani je ni guteithia kurino ria atatu meriririe guturana kiremba atamburuki uguo atamburuki wakaigo uguo agendonia magikiro gathikati haha iguru tamburuki uguo kiremba githini kiro hivyo uguo kiarume kiwirai ndona kaga kuvia mbinya kari kone gataruka no kiwira kiarume ro hau no kiriagira bado tusijamaliza ndona Yesu na roho baturaga mendanite menye ni kaira turutaga kiremba gikiohwo ri ikona kawira nie ndie ndoha kiremba gikangararia to ni kiambaga kuhoerwo na nie urimu wa kiremba ndirutaga nduo no guo
uguo ni ujinga kiremba ni gitikutithio rimo kiremba kiohaga uguo ona uguo we mundurume urerigeria kuoha kiremba na ndui na ringi wohirwo sadi tonjonaga andu makioha sadi kiohaga uguo kau gokagira hau gakarikia wira ona ria karikia wira mutheru kau karikia uguo karikia tani ndigiaga ni kiremba tondu wa mbere kiremba no nginya ambe ugitirie mara ikorio kuoha nakio ona kihana si shati mia hivyo sinaona iko chonjo riu kiremba kiohaga uguo mwathani arogoco twarikia kuoha kiremba uguo ni kiarika ki mutwe riu mutwe ni mwega ukwendaga atia igutire mbica iraturendi bishop Kiamina rutire kiremba ukwendaga atia